Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fardan Aditya dari kelas 10 TKJ 6 akan membacakan pendahuluan Yasin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahlil baiti ajmain wa likaffatil anbiya wal mursalin sayun lillahi lahu wa lahumul fatihah summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha al-fatihah summa khususan ila ruh